Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata re dire reading ya rena ya beke re bona gore na dilo di tlo sepela ka sebopego mang. So reading e ke tlo šomiša karete le bonago mo ke e re laugh and have fun. Ya re o smile, o be le positive energy, and then go be le lethabo ka ra bophelo ba gago. And ebile ke a o šomiša yona intuition, whatever message le gore nka o receive ke ntse ke bolela. Okay, when coming to mešomo ya gago, go ka ba busy this week. Kore go tlo ba busy ka mokgwa e leng gore wena o bo o sa expecte. Mo e leng gore ka kgotsa le gore go na le dilo tse santse gore o di mohlomongwe you've been given some task tse le gore o santse o di delivere, o kgotsa le gore wena o behind ka mmereko wa gago, go ba ga o kgone go focusa mmereko ko montšhi and nako ke nnyane, and then into o dira gore o be stressed, a little bit stressed. And then mohlomongwe o ka kgotsa le gore maybe ge le gore o sa studiša kgotsa le gore wa bona le wena gore o behind ka dithuto tša gago, mohlomongwe le ngwala di-test and then wa kgotsa le gore ga o ready, and then ntho e thoma go stressa, wa tlalelana, and the minute o tlalelana ga o sa kgona go focusa, di tše ntšela di badileng di a tšwa ka mo monaganong. So at least kry-a nakonyana ya o no ba noši, o hemenyana so kore focusa on your breathing akere, and then e tla o thuša gore monagano wa o be calm a little bit, o be calm, and then from there o tlo kgona go focusa, o tlo tseba gore okay e re ke thoma mo ke ye, so o tlo ba le direction ya rona o santse o dire mmereko wa gago jang gore o kgone go fetša ka nako. Okay, and then ke bona le traveling akere, go na le mongwe ka kgotsa le gore maybe o tlo ba le trip, business trip, maybe o ya di-coursing, o attenda di-course or di-training tše di itsenye, wa mohlomongwe o rakgwebo then o ya kae o stocka dilo tša gago tše o di rekišago. O mongwe no ba a travel le gore maybe o visita someone somewhere, maybe a friend goba a family member, but ke bona ntho this traveling ke bona most ke bona kare ya le stressa, o itšea but ya go stressa because there's so many things happening right now, and especially ka mara monano wa gago go na le tše dintšhi le gore ish di kitimo ka mo monanong wa gago, o nagana se di sela kore di tla di šhelane morago, a di go fe nako ya go khutša. Try some time to breathe 5 minutes 10 minutes, o tla bona o tlo ba o le gabotse, o tlo kgona go focus and o santse o le enjoy leeto leo. And then ye ke nako ele ya gore o focusa gape le o dilo tše di-negative, dilo tše le gore ga se dilo tše di botse tše le di a tlhaka ra bophelo ba gago. Ka nako e ntšhi go ba le mathata ka ra maphelo a rena, and then re phela ra ignora no le re bona re go na le mathata ka ra relationship tša rena, o kgotsa le gore ra di ignora, re itea ka re ga re di bone, le go bona gore ka re molekano wa gago o dira something se le re a tshwana go se dira, maybe wa cheater or something, o kgotse kore no pretend se fa ga o bone o ntse o bona mo le gore go pretenda mowe o gare o senya relationship, o gare o thuba lenyalo la gago. Dula fase o solve mathata a gago, ye ke nako la gore o solve mathata a gago. O se ka tšhaba go bolela, o se ka tšhaba go botša motho mo maikutlo a gago, o tšhaba gore he o tla kwata no, ka gore wena o gare wa ke go batša ka mo pelong o ntšho tša ba go bolela, and the mo o kgomotšeng o sa bolele ke the mo e le gore o senya dilo le go feta. Kudu ge le gore na le bagora ba le fela kere ke ba le gore ba kore ke di-energy vampires goba family members le gore ke di-energy vampires. Motho ona o tla mo wena a tlela go demanda, wena ga go fe selo, ba bangwe le tšo ga di tlhoke, o no tla bolela maaka gore wena mo feletšo ka gore wena ga se di go tshwanele, di tshwanetše yena. And then ye ke nako e la rona ko ngwe maybe o dule le ena fase, motho o mmotse ka lerato ga botsana ka boleta gore 1 2 3 ga ke e rate, oba motho e le gore o bona kare o close to wena, it's like a friend goba ke colleague, mara o na le tsela ya go go nyatša, o bolela le wena ka tsela ya go go nyatša, ga o hlomphile ka tete, o go tshegiša ka batho, o dira di-jokes tša go se tsebalege ka wena. So ye ke nako ele ya gore o nne le motho o fase o mmotse gore 1 2 3 ga empe ga botse, o mmotse maikutlo a gago, then o tla bona e tla stopa ntho. Lefase le bophelo bo ke bo jale ka sekolo, re tlile mo go tlo facea di-challenges, bophelo a tshwana go no ba
ntwe e botse kore e santse no ba on the other side be ntwe e botse, on the other side go be le ntwe mpe mola. Go swantse go be le di-good things le di-challenges, positive things le di-negative things. Re tlile sekolong, re tlile go ithuta, re tlo facena le di-challenges tse dintšhi and ebile ga ra tshwanela go di tšhaba. Gore re gole semoyeng, we need to face those challenges. Re santse re di face, re passe gore re kgone go growa spiritually. Ke se re se tletse go moke. Ka nako nngwe o kgwetšele gore ga o na le ka cent ka morabeng wa gago, pelo e ba botlhoko. A e seke ya ba botlhoko. A pelo ka nako ke nako o santse go potsa gore wena you are a very strong person. O ipotsa gore e ka no ba e se gona tšhelete today, but tomorrow e tla ba gona, but before letšatši le suela e tla ba gona. So rather you need to stand up and then o tle ka di-plans tše di-positive tše e le gore go ya go di dira plans tšeo di tla o tšhitša tšhelete, and wa re go di dira tša se go batša batho ba bangwe, tša se kutša batho ba bangwe botlhoko. And then ye ke nako ele ya gore o ke tshwarele wena ka boswena for diphoso tšeo o di dirilego, o ke tshwarele go batho ba e le gore o ba kgopišitše since we ba wena. Le wena ke nako ele ya gore o tshwarele batho ba uwe. O ne ke potsa o itse moketekete sa lantira 1 2 3, today ke a mo tshwarela. Today I move on. Ke focusa on my future, on my spirituality. Tseba gore go na le di-blessings tše dintšhi ka raphelo ba gago. O ka no ba sa di bone, mare di mo pele ga matlho a gago. Bula matlho a gago. Open your spiritual eyes and see those blessings. Gomme o kgone go leboga. Nako nngwe o na le o feel ka re o trapped. O kgwetše o feel ka re kore go santse o dire dilo wa palelwa. O feel ka re di-challenges tše ke tše dintšhi mo e le gore di o palediša le go hema. Tseba gore ona mathata oe a ka se nyamelele ka bosona. They won't go away on their own. Mathata a lebane wena, so you need to stand up and wa solve. Ge dilo di o diragala dilo tše dimpe o seke wa re why nna di santse di diragale le mang. So go ra gore ema ka maoto a mabedi ke part ya di-challenges tše e le gore wena o rile go eta mo lefase ba re o tlo kopana le tšona. Emelela o face those challenges, o solve mathata a uwe. Everyone o na le di-challenges tša gage. Ba bangwe ba ka no ba sa go botse, but you don't know gore na batho ba what are they going through at this right moment. Go ba lebeletše ka montle o bona e batho ba le gore ba thabile, o no bona ka dilo tša bona di sepela ga botse, but ga o tsebe tša ka malapeng a bona, ga o tsebe tša ka dipelong tša bona. And ebile o se ka duma dilo tša motho mongwe. Ga tse o na dilo tšela motho la o di kry-ile jwang, o di kry-ile ka tsela ya maleba goba o di kry-ile ka tsela ya go sebe botse na. So tseba gore wena di-blessings tša gago di tla tla ka nako ya tšona, and then di-blessings ga di tle re dutše fase re phuthile matsogo. The universe e nyaka go bona o ema-ema, mangwele a go ba nyaka go bona le wena o keteka o ema-ema, then di tla tla di-blessings ke a way ya go di-attract. But go dutše fase o phuthile matsogo, they will never come. So tseba gore go tla ba le lethabo le lentši mo go wena beke yona ye ge ntše ya kwa mafelelong. For now e ka no thoma ka di-challenges, but go tla ba le lethabo le lentši ka rapelo ya gago. And then tlhokomela your health. Phela gabotse mo mmeleng. O tlo no ja the right food this week. O tlo no dira di-exercises tša gago. Wa rapela, wa dira di-breathing exercises tša gago. Di tla go thuša spiritually. O se ka ba too sensitive, wa kgwetša ba emotional, wa kgwetša o lla o letša ke mathata. You need to be brave. And o se ka kgwetša ba motho le gore o ba too moody. 1 minute o thabile, the other minute o kwatile, the other minute jwalo le jwalo. No, o se ka phela le batho ba bangwe ka mokgwa. O se ka tshwana le weather wa kgwetša le gore wa change. O koba batho ba bangwe ka raphelo ba gago, batho ba e le gore ba go rata wa ba koba ka raphelo ba gago. When coming to relationship, e tla ba beke botse ka ga relationship ya gago. Ge ile gore o ka ga relationship, ge ile gore o ka ga relationship, you'll feel very happy with yourself. O tla kwa le wena gore wena ka boswena wa ke thata, which is a very good thing.
and then ke thabiše bekeke mangwele ao ba re bala, dira anything e le gore ya o thabiša. Letša music wa gago o opele, letša music wa gago o dance, dira le garden la gago kwa ntle ka kua. Ke e way ya o ke grounder, ya o kopana le mangwele a gago, ya o kopana le the mother earth gore o kgone go kry-a di-blessings tša gago. And then o pay attention kudu go career ya gago, o plane around yona. Your future ya ba tlo go dikhukhu ba gago ba ile gore ba sa etla, o swantse ba kgorele ditsela. O tla fitlha mo o fitlhang gona, le bone ba tla re ge ba etla ba tla tswela pele ka go kgora, le bona bantse ba diang ba kgorela ba bangwe. Ke se re se tletšago mo lefaseng. Ba go encouragea kudu mangwele a gago gore beke kore o tshege kudu, kore e be bekela ya lethabo ya letshego. Ba re letshego ke setlhare se segolo sa go fodiša malwetse ka moka mo mmeleng wa rena. As long as o thabile o ka se be le stress, o ka se be le dipalapalo wa go tša go balabala too much ka mo pelong, go balabala too much ka mo pelong o tlišetša malwetse, o khosa malwetse a dipelo, o khosa di-depression, go nagana too much ka mo monaganong o khosa malwetse, o khosa di-stress tše le gore mafeletšo di ka go bolaya goba kore tša go fa di-wrong ideas tša go lahletša, tša ba tša feletša di go botša gore ke polaye goba sepela ka la gore dilo di tlhakane, sepela kae kae o thuba o utswa 1 2 3, o tswetša moketekete 1 2 3, dira moketekete so le so le so. So lethabo ke a very good medicine, and ge e le gore o nyako fenya di-challenges tša gago, o seke wa di-facea o kwatile, o seke wa di-facea o belaela goba o tšhogile. E ba calm, o be le lethabo ka rapelo ya gago. Then as long as go na le lethabo, go ra gore soul ya gago le yona kore e diang e clean, e protected, then o tla bona o ba le more positive energy, you become more powerful. Go ba le kganya, di-challenges tšeo ka bose tšona di tlo no tšhaba because ga di nyakane le kganya, di nyaka lefifi. And go thaba, I mean go setse o thakgetše, o tshega, o thabiša le batho ba bangwe ba le mo gaufi le wena, le bona wa ba fodiša ka letshego la gago, wa ba fodiša spiritually, mentally, physically, wa ba fodiša. O ka no ba o sa tsebe, mare letshego la gago le playa a big role ka ra maphelo a batho ba bangwe. Motho ka o no ba le wena a spenda that 5 minutes a ena le wena, a kgwetša wena o thabile, automatically wena o dirang kore o transfera lethabo lela la gago go yena. Ga tloga go wena le ga ba a ena le di-worry ka rapelo ya gage, a ena le stress, o tloga go wena a thabile kore ebile o lebetše ka stress sela, o lebetše ka mathata la gage ka baka la letshego la gago. And ebile o kgona go sendela motho lethabo a ntše a le kgole le wena through telepathy, wa mo sendela kore pholo a ntše a le kgole le wena through telepathy. Okay, ke tšona tše ke di tshwerego tša beke yona ye, ke le lakaletša mahlatse le matlhogonolo, ke a leboga.